Jisu Kristo kami apa arwaya kapio japa seropi ne mempe kai pasansa ne palu ko mo ngunu menjala selo aloni timi bidu selo ngunu pas Timothy chapter 4 verse 12 sim kakasa soludo do not let anyone look down on you because you are young. Be set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So Apostle Paul Timothy milutu no sancha himedolara ako kalo ko leyo mulanja kapenko no khuning ko ne pa da to ya lunimi ludi lula munimi ayapa mula henimi mulanja men khela henjem kai pa gitola ho daru pa da to ya lutu selo mulanja ngunka fellowship ka church ka association ka miu atami ngo lunando sancha imi atami seka gongo miempe ay patagsa kapio japa gongo takke no ne lunimi hempe ay lusne mi lula ludi ludo koda jije miu atang kalala a inki mesi lunu jije ludi ludo puda jalo miu kai ko ne pajine do la luduke gonyi ne patake no ne munu mi mudi mutola ludo hopa ji kun mugolugo musnimi mudi munimi a inki mesiko da ari da jalo mi ayako ne paline do la luduke goine padoni si alo mulajami anu yamitare aji apmite ami apamite kaciman mi watamite hempe ayapaka hengkenemi ma insi yadi jije Christian mi upali jedo hala luduke hala asangkosa gompine padone si henjemi kai geto ludo ngunu Christian mi huna henjemi kai dunu gudunu heka yejelo tamodu yejelo tamolyo ngunka anala ka pre partner munung pini ko chachi du hopa mulanje yejelom tamo pa gudu pa henjem kai pa geto hoso gongone pa don si no daru pa da to liat ka lutu ne daru pe luko da yejelomi daru pa atu to liat ka lutu yejelomi daru pa atu pa ko dangunu ingya ma pa mugya ma pa diga luga bima pa dolo tama pa dipetala bima pa kali kabio bima pa daro ko dangunu apomi aya pa atikeno apom aya pa atdo ye jelo daru pa dakino hopa mulanja ye jelum daru pa atsa selo mulanja seka gongoi mi tagdo ko da nunu sanchai mi atang khuning ko ne pa church ote fellowship ote association ote kudi api ote dukin oke ho pamla ja khuning ko ne pa kagina ne ko ne pa dadu pa ho ako kalo ko madupa simita gesa oslo mla ja mi pini yang kincho pini ka arwai do kincho amen.